Nongeye kubasuhuza abakunzi ba Zirimo Market TV, nongera gushimira buri muntu wese wakanze subscribe kandi nawe utarayikanda uyu niwo mwanya wo kuyikanda. By'umwihariko nongera gushimira buri muntu wese ureba video akayirangiza, uri umuntu w'ingenzi ahangaha. Rero nsinirwa mvuga menshi, namwe muri kubibona hano kuri screen zanyu, muri kuhabona iki? Muri kuhabona ikintu cyiza cyane, muri kuhabona moto. Iyi moto muri kubona rero, iyi moto iri kugurishwa amafaranga makeya cyane. Ubaye uyishaka rwose wamamagara kuri no nomero iri kuri screen, ariyo 0786 48 211 ukaza tukakwihera moto nziza kandi ikomeye. Aho uherereye hose, waba uherereye mu ntara hari hose, ni moto ubishaka waduhamagara rwose ukabasha kuba wayibona. Iyi moto ihagaze $1,300,000. Urumva ko iyi moto ntabwo ari kugurishwa amafaranga menshi cyane. Rero ubaye uyikeneye waduhamagara ukaza tukayiguha, kandi icyo nakushishikariza cyo, ino moto ibyangombwa byose biruzuye birahari. Uyishaka rero waduhamagara kuri zino nomero ziri kuri screen yawe ukaza tukakwihera moto nziza kandi ikomeye. Si ibyo gusa kandi hari n'izindi moto nyinshi cyane, guhera ku mafaranga 700,000 kuzamura kugeza kuri 2,500,000 urabasha kubona moto. Urumva buri wese rero ayikeneye niho wabona wese wamushishikariza kuza akifatira moto ku mafaranga makeya cyane. Mubanguke, ni karibu.